umviriza kakamara maza kabereye kwa Ntare Rushatsi ngange abantu bazi ngo mvugana bura matari mvugana mu sitane bakigira ibihangange ako kagwi ni gashamutu unyene kasubira kukumva bura matari na mu sitane mwese muzoca ngira ngo rero uwo Evariste Ndayishimiye uri gushwana bundi jyojwe ari kuvuga cyane kandi igihugu cy'u Burundi tuzi neza ko gifite amategeko akigaba ukabona bitabira akigaba cyangwa se amategeko twavuga ngo akigenga iby'umujinya n'ishavu rero kuri uru rwego navuga ngo nakayobera abahinga ariko reka umvirize ngaho umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose uri umuntu usoma Bibiliya ntiwo kwigira igihangange ndabwiza ukuri ntiwo kwigira igihangange kuko Imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose abantu bagasigara bariyumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga n'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kiriko kiratoha nabaciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye ubu nta numwe akivuga mu gihugu n'amategeko akivuga jerije ntaga amategeko bacamanza mu bamfashe ndakubwire ushaka icufite ntuzusine n'igihugu igihugu gitera kagere mu gaco kigutera umugere kagera abwira abantu biyita ibihangange shira hasi ibisaka vyimbwa vyahiye hariho rero abo bigira ibihangange hariho undi muntu nabonye ubwabo no kuba umutwaro naho nyene ntugire ngo biroroshe abagwanira kuba bakuru je barantwenze muribuka mwezi maconce ragumutse kuri mwezi maconce ngira ngo rero twibandanyirize nakamaramaza ubundi ibintu byakabaye biba uretse akateye ubu perezida w'u Burundi ari mu kigeragezo kitamworoheye kandi perezida w'u Burundi navuga ngo ari mu kaga iri nishyano Burundi buri kugwisha kuko perezida gusakuza uku kuvuga cyane uku kubabara uku kuri uru rwego ebana uyu mujinya yabaciriye umugani wa Mwezi Gisabo n'uwari umukwe we ngira ngo abazi Kirundi n'abamvise iriya nkuru n'uwari umukwe wamubwiye ngo ndondora intebe yawe wampaye byose ariko ngo n'intebe ndayishaka hano yararimo abwira Reveriyane ngo wahawe byose afashwa muri byose ngo n'icyubahiro n'igihugu cyakimuhaye ubuzima arimo n'igihugu cyabumuhaye mugabo bikarangira abihindutse cyangwa abihindukanye cyangwa se agaragaye ko uwe atabashyigikiye cyangwa se batari kumwe uyu rero ndi kuri yo navuga nawe ngo arageramiwe kandi rwose navuga ngo ari mu mazi abira niba perezida akwiyumviraho ibi byiyumviro niba perezida akubona uko niba perezida nta gutuza afite nta mahoro afite perezida w'u Burundi ukaba ureba ari mu bintu bisa n'akajagari ese ibi bintu yabiyoberana iyindi manda ese ibi bintu perezida w'u Burundi adashobora gukaruma situwasiyo yaba arongoye yaba arusha ububasha perezida w'u Burundi nawe ujya ku itangazamakuru agasa naho ariho ashwanira ubundi nta bundi buryo u Burundi bufite bwo gukemura ibibazo bitaje ku marezo sosiyo ngo umuntu avuge arire umuntu avuge aboroge njyewe urambona kandi njyewe uri perezida wimaramaza abaperezida bayoboye u Burundi wimaramaza abaminisitiri wagwanya ariko niba ibyo bihangange ubundi ibyo bihangange mbaya ku munyamakuru wakubajije ngo ibyo bihangange ni bihangange bwoko ki ni bihangange ki bishobora kukubuza amahoro n'amahwemo bishobora kukubuza yiyuva n'iyujya ibyo bihangange ni Imana yabishyizeho ibyo bihangange na Amerika yabishyizeho mu Burundi ibyo bihangange imbaraga bifite Evariste Ndayishimiye utarinze gusarara utarinze kusakuriza batakumva kuko niba uri kuvuga ntawe ukumva rero wareba kano kavideo aka kavideo
ihangane ukarebemwo buke cyane yenda nze nkavugeho. Mafege we. Ehe gwaru. Ngira rero nk'uko ukabonye intambara ihinduye isura. Urasa nabi. Uburundi buri gukorana na Tanzania. Uburundi bwakoranye na Felix Tshisekedi bwo bwananiwe, ariko Samia Suluhu Hassan bivanye n'ishavu ryo mu matora yuko habaye imigumuko. Nubwo abantu batabivuzeho nyine ndagira ngo mugire ibyako ka video, ariko ntabwo nahita mvuga bisobanuriye impamvu. Iyi migumuko yabaye Tanzania cyangwa se imyiyerekano byiswe ko Uganda, Kenya, u Rwanda, Amerika iri kubakoresha ngo bahirike ubutegetsi bwa Tanzania. Hano rero Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, byamuhaye ingufu n'imbaraga zo kuba yafata icyemezo bundi Tanzania itajyaga ifata cyangwa se itajyaga yemera kohereza ingabo ziri prive mu bihugu baturanye bitari iby'abasilamu kugarurayo amahoro. N'ubwa mbere navuga ingabo za Tanzania zigiye muri Kongo cyangwa mu Burundi cyangwa mu Bugande cyangwa Kenya uko nyene. Rero hari mkutano wa jeshi wa Warundi, jeshi wa Tanzania, jeshi wa FARDC, RDC Kongo. Bagomba guhurira hamwe bakarwana intambara gupfa no gukira yo guhirika M20 kandi bagakomereza i Kigali. Hano rero hari indi ntambara ishobora kuvuka nge ndi kubonamo hatagize igikorwa, kuko Tanzania yo Samia ashaka kubona ko atsinze nawe agatera inkunga zahirika bamurwanyaga, kandi nibyo. Ubwo nibahirika u Rwanda barahirika Ubugande, bahirike Kenya, hama Kenya nayo n'Ubugande ubwo n'u Rwanda. Sindi umuvugizi w'u Rwanda ariko nanarize ntambukijemo hano nabo bihagarare ko nibahirika barahirika Tshisekedi, bahirika Burundi, bahirike Tanzania. Ubwo abanyamerika n'abanyaburayi bo bari mu kazi. Ibi bintu rero M20 mwumvise ko ivuga ngo ishigaje intambara imwe. U Rwanda ruti mwitegure, nabivuzemo hano. Uburundi buti mwitegure, nabivuzemo hano. Ariko igihugu kirimo haki kinyantege ni Burundi. Kongo ni nini ifite miliyoni 150. Tanzania ifite miliyoni zisaga 100, ziyinga 100. 80 na uko niho mperuka. U Rwanda rufite miliyoni 10 nizo. Nenye ubu ni nka 15 uhereye igihe baheruka kubarurira. Ubwo Burundi nabwo bugeze muri 14, zari 16 ariko igihe gishitse nabwo bufite 14 katubaraho. Uyu munsi wa none umunyantege nke ninde? Umuswane wahe ninde uri bugitsindiye intambara? Navuga rero ngo abaturiye imipaka y'u Burundi Uvira irabakururira karambaraye, koko niho hantu bari kwinjirira, kandi niwo mugi Ndayishimiye yavugaga ati nibura ni haza Tanzania ikirukana M23 muri Uvira aronke amahoro. Ahanini Evariste Ndayishimiye niwe winjiriye Tanzania cyane kuruta uko Tshisekedi yari kwinjirira Tanzania cyane. Donc ni inshuti Ndayishimiye yashakiye Tshisekedi iri bufatikanye na Ndayishimiye kwirukana M23 muri Uvira. Ubwo rero ababyaye abahungu murasabwa kongera kubyara abandi, murasabwa kongera gutwita, koko ubwo harahagiye kubirimbira ikuru, kandi hano hari abantu barwana nk'inyeshyamba zimenyereye umwuga
zakutse zabirindutse aribo ma 20. Ma 20 aha rero iyi ntambara nisubira inyuma nagira ngo mbamenyeshe ko iraruhukira i Burundi, ntabwo bari bujye muri Tanzania kuko ingabo zizwi zigaragara n'iz'u Burundi. Amasezerano RDC yayigiranye n'u Burundi kandi u Burundi nibwo bwama bugwana na ma 20. Ma 23 iraruhukira i Burundi. Amatora yanyu rero mucunge neza mutayarogoya, imyiteguro y'amatora mucunge neza mutayirogoya, muze murabe neza ko nanone Ndayishimiye atongera gusuka igihugu mu yabira, muze murebe noneho ko mwateguye ibintu byanyu neza mudahubutse, kuko Tanzania yo nihagwa 100 izisigaye zizataha, kandi Tanzania ntabwo ifite ubushobozi bwo gutera u Rwanda. Ariko Burundi bwo bufite ubushobozi bw'imuvugira Evariste Ndayishimiye ko agomba guhora no kwihorera, kuko ubu hari ingabo z'abarundi nyinshi ziri gupfira ku rugamba, kandi Tanzania yohereza abasirikare kabaha ibyo kurya ikabaha n'umushahara, Burundi bukohereza ingabo bugakupa ibiryo bugakupa imishahara bugakupa amazi n'umuriro, ingabo zikigwanako zikihigirako icyatuma zibona zigenda zitotora amashu mwarabibonye, zigenda zisoroma biriya na biriya. Uyu munsi wa none ndahamya ko ibara rigiye kugwa, uhungahunge ibara rigiye kugwa. Uko jewe nahawe message mvugana n'uyu musoda w'umurundi yambwiye ngo haje ingabo, amato yazanye ingabo, imiduga izana ingabo, amato azana ingabo, wumve ngo haje ingabo nyinshi zigiye kurwana. Ubwo iby'ibiganiro bya Amerika bose bagiye kubishyira ku ruhande, ubundi barwana. Abanyafurika twaragowe kabisa, twaragowe kweri. Mugabo rero abaturage ba Tanzania bo baguwe neza, abaturage b'u Rwanda baguwe neza, abaturage bagowe n'ab'u Burundi n'aba Kongo. Koko ndababwiye ngo umuntu nakurasa wariye uhaze mwe. Nimvuga uko rero ntabwo u Rwanda ruri mu ngwano rwo rurabihakana 100%. Ariko Reveriyani ukurikije amagambo avuga yemeza ko u Rwanda ruri mu ngwano narwo, u Burundi buri mu ngwano n'u Rwanda nanone 100%. Ubwo rero nibazana iyo strategy yabo yo kumva ko u Rwanda ruri mu ngwano, hari igihe Tanzania yabwirana Ndayishimiye iti reka ariko dutere u Rwanda, bundi muri mu biki Kongo tuyireke dutere u Rwanda. Uriya n'umumama hari igihe yamwumvira, ariko sinzi ko Tanzania bo bayoborana bashobora kubyemera. Gikweti n'umuhanga Gikwetira, sinzi perezida wacyuye igihe uri gushyigikira Samia Suluhu Hassan, nahoze nkurikirana disikuru ye, mutwe si sandugu, ariko namwe niba mukurikirana politike murabizi. Hama rero niseguye ku bantu ba ngende umuhanuzi Prophète General, ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu ni byose. Yesu mu Bayuda ni umuyuda, mu Bagereki ni umugereki. Yesu ni umunyepolitike mukuru, ni umudogita mukuru mu baganga, ni kijuju kitize mu batarize, kuko Yesu yaravuze ngo nta shuri yigeze ajyamo rindi. Mugabo rero ni Alpha ni Omega muri byose. Ubwo rero ibi tugomba twe kubyumviriza aho bitangurira naho birangirira, hatavuyemo na kamwe. Tumenye ibyo dusengera, tumenye uko duhungisha abantu mu mwuka no mu mubiri, tumenye uko tuburira abantu. Umuntu umbwira rero ngo semerera iby'Imana, uvuga iby'Imana, ngo ibyo nibyo abanyepolitike bashyirwaho nande bakurwaho nande, nabandi abo banyepolitike. Ninde biri bugireho ingaruka abanyepolitike nibatsindwa cyane nibatsinda. Ubwo namwe mbiseguyeho rero tujyane munyihanganire. Icyo akora ku mugoroba turabashyiraho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, Imana nibuduha utavangiye. Sasa iyi ngwano niyo ya nyuma, ya ngwano ya nyuma yahanuwe yavuzwe.
ya ntambara ya nyuma yahanuwe, yaririmbwe, yavuzwe, izahuza akarere k'ibiyaga bigari. Ubu iratanguye kuko Tanzania n'u Burundi nibyo bigiye kujya guhangana na M20. Nihazamo ishavu ry'aba bantu, abasirikare babo bari gupfa, ntibashobora kwizera ko ari M23 ibishe. Nihazamo gutsindwa no guseba kwa Tanzania, nihabaho ko batera u Rwanda, ubwo intambara irabitanguye. Kandi ibyo ntibiteba koko, niba nawe uri gukurikirana ibiri kuba, u Burundi bukemera gusubiza y'ingabo zibyemera n'izitabyemera, n'imbonera kure zibyemera. Hano hari imbonera kure, ejo nzayibabwira imbonera kure muyirinde, zashyiraho n'ifoto ye n'amajwi ye. Ni ukuvuga ngo iyi ngwano ishobora guhuza u Rwanda n'u Burundi na Tanzania, ubwo hashobora kuzamo n'inshuti nk'Ubugande na Kenya. Ntabwo ushobora kurasa i Kigali ngo Ubugande busigare, Kenya isigare, icyo cyo ntigishoboka. Abo ni abantu baba bari kumwe mu madiri yabo. Kandi nanone simpamya ko warasi Bujumbura ngo Tanzania ipfe gusigara, nubwo Tanzania yanga Abarundi, kubita Abarundi, rimbagura Abarundi, nubwo Tanzania itigeze ifasha guverinoma ya Neva. Navuga ngo aho Neva yagire ku butegetsi, nukuri Tanzania umbwiye ngo hari ikintu yigeze iterera CNDD-FDD, nta gihari, nta na kimwe, nta n'igishoboka, nta n'igihari. Ibyo byose rero nakayobera bahinga, nakamaramaza, ni ikintu kibabaje giteye n'agahinda. Mu nkuru hano dufite tubwiye abantu ngo mushyire amavi hasi, imbunda nini, imbunda nto, indege, nose Tanzania izajya mu ntambara irwane, u Burundi burwane, M20. Sultani Makenga aravuga ngo dushigaje intambara imwe. Aba bantu nibatsindwa, nubuhe butegetsi buri bubigenderemo? Nubwi Burundi n'ubwa Kisasa. Uyu mutwe wo nutsindwa bazawambura ibice byose ufite, nta n'icyo urabutsinzwemo kuko n'ubundi ntacyo wari ufite, ahubwo utangije intambara kugira ngo ubohore bene wabo. Ni ukuvuga na ya Uvira rero mwavugaga kuva Tanzania ibijemo ibigarutsemo, mu gihe hagiye kubera intambara, M20 niyo yongera kuhafata, ntabwo izaba ikijya mu biganiro n'Abanyamerika ngo yemere guciringa no kuganira n'Abanyaburayi kugira ngo ibashe cyangwa yemere kuvugana ngo n'Abarundi ngo barebe icyo nzi cyo, ubwo muzahita muba abaturanyi iteka ryose niyanyu. Kubera ko Tanzania nibijyamo, M20 izagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga, izavuga ngo ese u Burundi ko babuhaye amasaha 78 kuki bugaruye ingabo? Ese Tanzania ibije miti? Noneho Amerika nayo ivuge ngo u Burundi twari twabwihanije bwaragarutse, na Tanzania M20 izahita igarukana rya jambo rivuga ngo turi kwirwanaho, ngo baduteye, ngo badusagariye. Ibimenyetso byabo nabo bafata ni maneko za Amerika. Iyi ntambara aba bazungu bose za ONU, uyu muryango w'abibumbye ONU, aba bari kurwanira muri Kongo bazaba babibona. Nta ntambara rero yahuza u Rwanda, nta ntambara yahuza M20 n'u Burundi na Tanzania ngo uvuge ngo ni intambara izagiba ngo tubure kubimenya no kubibona. Kandi ureba na video zitugeraho, bino bisobanuye ko iyi ntambara niho igitangira. Iyi ntambara ubu niho igitangira. Ndabivuga yenda se harimo abahita ngo mbafite yo maneko, ngo mu gisoda cy'u Burundi harimo ngo abama makuru, numvise babivuga ngo muri M20 ngo ndayishyigikiye ngo harimo abama makuru, ngo kwa Ntare Rushashi ngo hari abantu babyinyegeje inyuma ngo bampa makuru. Nta bampa makuru ntabo, ahubwo ngewe amakuru nyahabwa n'amaso n'amatwi n'ubwenge. Hama Imana ishobora byose niyo cyabona, kuko niyimpe ibyo byose nyine. Rero navuga ngo ko intambara yongeye ikaba mbisi, ko intambara yongeye igatangura bundi bushya, Tanzania nayo icunge neza itagwa mu mutego wa Amerika. Tanzania ikajya mu ntambara ari Amerika iyiteze umutego ikazayisubirana inyuma kuyihirika.
kuko Tanzania igihe yarangara wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe, igihe yarangara igatsindwa, iramutse itsinzwe inshuti yanjye Amerika yabasambura, wasanga yarabuze aho yinjirira, n'uyu mugore hakaba harabuze uko abatanzaniya bamubona, ingabo nyinshi zapfirayo, ubutegetsi bwe bugahirima, kuko abakongomani bo gupfa 20 gupfa, ibyo ni ibintu batagarukaho, batanaririmba, batanavuga, ariko ingabo z'abarundi gupfa nabwo ntibigarukwaho cyane, kuko ndayishimiye Prime Niyongabo n'abandi ntabwo bashima ko ibyo bintu bijya habona cyangwa se ahagaragara. Ariko gupfa kw'abatanzaniya ni ikintu cyazura imyigaragambyo, imyiyerekano itarigeze kuba, noneho Kenya nayo ikinjira mu bintu bigaragara. Aho rero n'Ubugande nimutangare mubonye Kainerugaba kwa Museveni bavuze ngo ubu natwe twohereje ingabo zijye kugarura amahoro muri Kongo, nuko bitangura mu kandi kanya bite wumva ngo Kenya ngo ubu natwe twohereje ingabo zijye guhagararira inyungu zacu, kuko mwumvise ko Kenya ubushize aravuze ngo ifunguye ambasade igoma kandi ikagira n'indi kisasa, Kongo isaba n'ubusobanuro bw'ibyo bintu, ariko bipfa ubusa nabyo. Buno rero ibiganiro byahagaze Rwanda, Angola, ibiganiro byahagaze Qatar. Tarapo weje yabyutse avuga ngo yavuze intambara zigeze muri 7 ngo yahagaritse intambara yaha naha, ariko by'umwihariko avuga Ubuhinde, Pakistani, Ukraine ngo n'Uburusiya, u Rwanda na Kongo imyaka 30 yarishize bari kurwana, ndetse sinzi na Nigeria ho yavuze ibice byinshi, biturutse ku muntu wo muri Venezuela wabwiye Tarapo ngo hari igikombe yahawe n'isi Nobel, kira kitiriwe Nobel ngo yaragihawe, ngo ashaka kugiha Tarapo amushimira ko yabohoye Venezuela. Noneho rero baheraho babaza Tarapo uko yiyumva, ahita avuga ngo mbohoye Venezuela, ngo ariko nabohoye abambohora yivuga ibigwi, yihaya, yivuga imyaka. Uyu munsi wa none barundi kazi, bakongomana, batanzaniya, bagande seriye mwinjiye mu ntambara. Njyeweho sanzwe ndi umusirikare, ariko ingwano Siriya cyaze ingwano ngwanage ni y'umwuka. Yesu araduwe ngo mugwane intambara y'umwuka, ubu nge ndi mu y'umwuka. Ubu rero mwe bene gihugu banyu ngira ngo mugiye kubasuka mu bibazo no mu ngwano batateganyije, badafitiye bishi. None nk'intambara iri bwinjire mu Burundi, abantu barinyegeza he, barihisha he, bararwana gute, harabiki? Urumva ntabwo intambara abarundi bari buyirwanire ku murongo umwe nk'uko bayitangije bwa mbere. Neva yohereza y'ingabo, Reveriyani yari abishyigikiye, Prima abishyigikiye, n'abandi babishyigikiye. Uyu munsi wa none Burundi bwaratsinzwe uruheno ABCDY, ntabwo mpamya ko biri busubire, ko nanone ingabo ziri bujye muri Kongo ziragenda ibice, amanusu, amarobo, ntabwo ziri burwanire hamwe nk'iza mbere, kumvo z'uko bamaramajwe cyangwa se batsinzwe ku mpamvu zitabaturutseho. Ubu harimo n'abariyo batazongera kugaragara banyitse, biyambura inkoho, bakiyambura n'impuzu, bagafatiraho. Reka rero tubandanye tubikurikira, ngira ngo ubutumwa bwiza nakagaruka, n'amakuru mu buryo bwa analize, ubusesenguzi nabwo nakagaruka. Dushimiye umuntu wese uri kumwe natwe ku Mbabazi TV 3 kandi sabone. Asantene sana.